Ninkutangira program obuhingi n'oburiisa kandi omuheereza ndi Prudence Akampurra. Eriizooba twatayaira omwami Enoch ogu nashangwa omuri Kyabinunga Kagarama omuri Isingiro district. Nitwija kuba nituganiira aha kureeberera ente z'omukiju zete zero grazing. Nitwenda tushoborere ente z'omukiju ezi noogireeberera ota kugira ngu ogiihemu eki wakubaasa kuba nooyenda kugiihamu. Program egyo noija kuba nooreeba oku okubaasa kureeberera egi ente ya zero grazing. Okajagaga okagishunshura ebyokurya by'okugiriisa mbwenu aha hariho keya ey'omuntu wiwe wenka otarikutunga keya y'ente erikutunga aha farm egi noija kugireeba omu program. Tambura nanye aha program egi twege hamwe aha kutwakubaasa kureeberera ente za zero grazing. Omwami Enoch nakwakira program y'obuhingi n'oburiisa tweyanjurira barikukureeba. Webare Privacy amazina ni Enoch Kagumya akuruga omu kyaro kya Kyabinunga Trading Center Kagarama Sub County Isingiro District n'abakira ba TV West farm yetu yitkweta Paro Mixed Farm. Aha farm aha Paro Mixed Farm natwenda kugamba munonga aha kureeberera ente ez'omukiju. So aha oyineho ente za kikaki no breed eha deno tugambire nozireeberera ota. Webare aha farm aha mpaha twineho ente za Fresian, twineho za Jaze, twineho cross ya Girorando na Brown Swiss. Kandi twagambe ziri omunda kwa ntubasa kuzubara mwini tubara kugira ngo mutageti yitu kuba twineho Fresian, twine Jaze, twineho Girorando. Niyo target yitu kwa itwenda twina farm aha mpaha yebuka bishatu. Aha bwenki gwachuzingira yebuka bishatu. Yebuka bishatu aha farm egi mpaha twineho echa variation cyo kugira ngo tutandike gukora yogurt kandi mu gukora yogurt nonda amata gabonire aho mpaho nicyo twinire Jaze nicyo twena twine Jaze hati no Jaze ibire zikirinto imwe eri eneza kwema indizo ryo mezana n'izindi zikiriyo munda yente kandi ntwenda kuba twina amate mingi akwa ntubara kugira ngo myaka nk'eshatu misho ente twineho turi mu rutazi 300 buri izooba ataho mponcho tukuretera Fresian. Fresian ente zikumanya nkezo kama munonga na muno ekike kiba kweta Holstein Fresian. Then norebe umwanya gutwira mu gwa Africa n'umwanya gwinekera imitegumire n'umwanya okushanga ine kuteganisubwa konka hati ncyo twera ngo twine Girorando. Aza ejo Girorando no cross ya Fresian na Giru na Indian cow. Atezo Giru resistant ina mate mingi. Kandi Fresian ter resistant konka ina mate mingi. Ate chikomesa ntsakwa twine hente resistant konka ina mate mingi. Ati nje tukufa kugira ngo twine hezo breeds zishatu. Niyo target yitu akoze ngo twine breed ezo mba. Ati ntwenda turabiremu ezente za zero grazing ezo inaha natwenda kumanya endeberera yazo kutandikira aha kuzarwa kusya aha bwire bwo kugira ota ejiyarha kanjihe omuntezi so ntwenda endeberera yegente. Webare endeberera ya ente yo mu zero grazing erieti ukubanza mu zero grazing nchenda tubentumanya umwino beno manya kugira ngo akugitandika endeberera yawe erieta India yawe erieta na breed. Nebintu bishate bino mutayino ayino kumanya yanaza omu zero grazing eginiyo intensive kandi naba semi intensive abo kujana batakashisha bareto omwazyo omuyihango bazobaragarakayo nano babine kumanya kunkati to zero grazing specifically intensive twaza wanshaba ngo tutandikire ahanyena yaiza kuzara first day ninga first minute enyena ke kuheza kuzarwa immediately yaiza kuza kuzarwa kwente ente ine kuba nebe hakiri muni chikonsa twakutandikira hante eri omunda ko kweza kusavinga ente utanga kugirisaji okugisavinga tukoresa AI akwa zero grazing tingonya twine honomi twaiza kusavinga ente no utanga kugirisaji kugira ngo ente eri omunda ekureji atejo ebyo nibyo kurya chebe nagirise ebyo kurya tibukwenda hati ngoko afama hampa twine hebishagazi nibyo nanka napia twineho regumuzi omurejumuzi nimwe twine chikore twine ezinanga desmodium twine ebingwe ebinde ebinyanse grass heritari bisagazi nimwe twine Mexican sunflower
ibyo ntugibarira mu legumes ninga yimukweta rushari no mu runyankore ninga ngarita n'endizo tuyine hiba kweta endizo tukorese nanka panika mu Mombasa ibyo n'ebinyansi tukoresa orunyankokore konkore turine cyo munonga koko nunka rubyaruranga kwata ate biremire kubasa kwa no risente ya nanka eya savinga ebindi no basa kutabara mukacha chukache then ko kuheza ogira isoti yo kuzomeza umushanju ekikumanyisa ngo nente yetakazireho ate kizomeza umushanju atoba okore cyo bakweta drying off ogitirondere ndizemere atontukoresa concentrates umunonga ati ni oronda blocks za dry cow for 1 month ejomba kana tito muzero grazing kujangu entenene kamwa munonga nekoresa calcium nyingi ati ntukoresa boras calcium nza tugura ufuna boras calcium ogisavinga amezi umushanju kujangu kibe kiri cost effective notamu ekumara umwaka gumwe ekikumanyisa ngo buri mwaka nono gitamu calcium mu rundo gumwe then yazo mezi umunana atoji nanka koreba kweta steaming ati nho kurondere mirera neba nerya yabane kamwa atotanga kujiha inyamezi umunana ejo kurya yane kamwe rukureta mateno gihereza amezi umunana kira amezi umunana kugira ngo itaka kujumanyira aho mpaho mpaka ikira kwenda kamwa life yeko bane kamirwamo hati twargaho mpaho aza no kurebyo mpaho tubyo tuyisenye no munda hati entekiro cyo yataka kwenda kuzara oino kujondora umwanya gurikirini kugira ngo itakazarwa ikazarwa mburofa ikafuna infections intikarwara omezi umunana gunani kugambira enyuma oino kutebekanisa ekihongore ninga calf pain ebonire dry kandi itakutahwa mu mbeho akwente nizurwara pneumonia munonga enyina nizikira kwitwa pneumonia hati ofona calf pain yawe gitereza intekiza kuzara calf pain obojini hati okiboine calf pain ejompa ukwata entiyaiza kuzarwa iyazarra obomanya ngo haterire homere tariho borofa obuhitebekanize immediately entiyaiza enyena yaiza kuza hansaho kiringu omuntu yamate nho kutanka kurebera 1 minute first 15 minutes entiyaiza kuza hansi oyine kureba ngo yanyu umuhondo guriya waremirwe first 60 minutes niyo shahemwe hati itwentukoresa bucket feeding koko heza kujizara tujikamamo tuyihamwe umuhondo tugufeedinga manually ejenye naheza kuzara ezeda chikibitano zo kubanza tuzihenyena aba veterinary batujyango mu nda inakanta ko kukorozinga dakika 30 zo kubanza enti yaheza kuzara aza kakuza kukorozinga teora utakambuza tinkama kwa tindo wa veterinary wako kakuza kukorozinga nicena nkabeka korozingire harimo umuhondo hati umuhondo gujiyamba life time yayo ebe ine immunity ekuraje hato boine nyine eboniri hato jo umuhondo gwe kubase cheza gunywa eriyo gireka ekirigasa kugirigasa no kugira ngo efune bonding kana no kugirigasa neriente ke kweza kuzara yargasa na hine nibajango kisimulating amatomo ku kamwa kwayo waiza kujihaho atiyahanyena ojihaho gitwara mu calf pain yabo bonize kuriya hato kitamu calf pain omwe mpaho into gitwara mu calf pain ino kuba netagata tekuterwa anzura takuza mumbeho kandi tekuterwa mwine ebiri ahantu habonire hato gitamu obitomwe wanu wago banogireberera ati kokuza mu yamarebero bishatu ente akorgakiro cyo kubanza kuza abiriga na kinana no mezi umukaga ntubantu jiha dry mata yonga ibinyansi byomere ninga ibinte byomere korga hakiro cyo kubanza shine yatanishire kurya kanshati njo ndenza koreka ke kusebero bishatu gitiro mu calf pain mbanyine mu ubunto bwo kubaneriramu ngiteramo ngiye binyanse byomere akwat noremente itobeshinya zakare kwabiro entezarwa ugira wagishoza hero igmanenda kuchwa kanyasi necwa kanyasi hati ngone kitukora no gitera muhe hato kigitera muhe hateguma ekwemanyiza kugira ngo eryari ahabunyaso ubwomero obwempa umusande mwente ne bane biryo icyo tukugira ngo ni ikigamba cyo nakirebero kandi nanyeba kubacingame nkaja mutamazuma kunka nakwa nashanga no kwena amazuma musande mwente ne bane iryo bihe nene ryakachi mwene mara no kweze takari apana hauno wagisenzara kana nachuhebiro bishatu ujirondera pellets
hati pellets ezo mpaho nondeza pellets mazikoro miringo ebire ezenyena kurga ku a kiro kimwe kuza amezi 3 kurga amezi 3 kuza amezi 6 hati ronde kiro kimwe kuza amezi 3 uzigiteramo kandi abatine pellets nibagira ngo nawagiteramo ebinyansi ofune cyacho giti yabutoshe bonire itari contaminated obino giteramo nce muno tukuta munyinji muno tamunkigarura rumwe mara munkizo boromwe ninge bironka bibiri hata bino giteramo cyacho ejo pellets na cyacho ni biyamba umurumen development hati enteke kuzarwe chirinto urushansho umuntu andwari rufraturti ati nekiro konkatko kwano gihe bintu atu bishansha rakakuzo ubwoya buri bunto bwo rushasho umuntu batanga kuzo ubwoya kana abantu kokura kwenta kumangwente rwakora rwahangwa kandi ikindi hatente byaba kujyana basa nari ikintu no renesho hozaje hati ejo turi hanyina kuzomeze akomwe kuzomeza 3 ekizomeza 3 ogumano uhindura pellets kandi ikindi kinta kugambira ke kuzarwa okuma kilogramu zayo hato manyakere ine kilo nka 50 no jiha ritazinga zamati hako no gisavinga ritazaamate kurugiro mu kilogramu zayo yene kilo no savinga 10% ya kilo zayo kekubeine kilo 50 nyoni mbani njarti 5 burizo ebanizi yagumane nyo burizo so burinte kireze yine nico cyo kunyo kwano gihe cyamate then ke kusebera bushate binani kugambira hata matinchi baninja arti nchibani gisavinga mate ati ngarka introducing hamizi konka mizi ninkorisaga ruku wom aguba kujanga hamwembeho mbani nkwata naiza kugisavinga amategayo nkwata nani njihatu mukashishi chimanisa kubani njihati ibirneshweka yakero 50 najitera mu kiriti ibirneshweka njitandikira hariti ahafurta ya mizi gakutagata naiza kujita muntu amizi gakutagata hate ikizo mukiro nkaga mbani nyongera hamate nyongera hamizi ekizo mukiro 8 nyongera hamate nyongera hamizi hati ekizo meza 3 nyena nguni nchakuchikora chazo mezi 2 hata matenga 10 oyongeza amizi ngongeza hapa mateni mbani ni business hata matenga 10 nyongeza hamizi kandi kintu kujana mate kujanga begari mingi erakuke kukura kandi ni manyango kukura arabishitongwe abayura sin majango the daughters of tomorrow are the genetics of today ichikumanyisa nkunda ntajirebe iri jihati ninchikayinza kubanye nebintu ati nchongo jihera mate minjuho irakakura umwaka gumwe mbani ngisavinga ninga mezi 13 mbwina hati chikumanyisa ngo ebura kumara ubwire bwinja emyaka 3 afamwe itakazire ikanshara hati ejuma twashikiro meza 30 tukujirebera umeza 3 tuhindura pellets twachendeza na hamate twayongeza hamizi nyuko nkuzomeza na neshweka ente yanje tegaraka kwata hamate so iza ni nkwereke byaha ana neshweka amatenga abandi bazicushizo mu kirozi hamwe no basakuchizo mu kirozi hamwe no basakusanga bacuchiza arabo kujana bagire kesi amezi umukaga nete bakoza konkata ameza ana neshweka ne yagira umukiriga na 5 ne yagira umukiriga na 5 gaga yagenzire ataho mpaho ngichusya ingireka amate na pellets na nebinyansi ikizameza mukaga ataho mpaho nebinyansi mbitamu ntamusaireji ntamuna na green mata ntamuna reji muzeza chikore atetandike ibyo mpaho mpaka hera garikira kwenda garaka kugisavinga yo gisavinga igarike zo mu state area ugirisa nkireba ngo yazo mazara nka mukaga konka mukaga nene kirebukaje hati ngegente yo kureba ngabo ina mazara ana konka tokacho no sanguteka zero hati kizo mazara mukaga mushanju hati ngiya hafamu ngito mukatari ari abantu babiri umuntu nakwiza mugamente ina mazara mushanju nezareti biko designezi nubasa kugitwara kuza kugirisa ninga uzito mu nyama ataho mu nyama ncho kure njirani icwana mburze cha breed zizinkunda ataho woine nkagirora ndo kuza kujuguza amya aina mazara gayo mushanju nubakwa sente nyinji munonga akwa neriente mpango ebonire hati no nyama nana kwa sente hati a zero grazing
briefly nje nkwasa kugambiraho entoko kwasa kugiha hansi ukagita higuru mpaka ujugurize kandi okugirisa manual mwe no kugirisa rokari tari bintu byo kujya ni expensive munonga. So twareba hako kugirebera ndeza woneza kamazita ente zanje ahapiki ente inchi ne kama munonga ahapiki nagameza nago kubanza iri hari 3 kandi omuyizoba kandi irya hansi irya hari 16 ijyo mpaho nkagirete niyente yaza ikazarwenye ikazarweno mikonga nkagikundire mico yayo ijina nako ekinkweta kwesiga nkagikundire mico yayo kandi ne nankane ati nkagitamujaze mwene eine embera nungize kubera ya famu sonje wajetire kwesiga gumejesiga kwesiga n'umuntu wajinguruze niho nagihiriye arisayirizanya ko niho nagihira kugetera izina. Okay. Omukuri sente zawe no zirisa ebe byo kurya bitware ba famu byonka ebyo kurya bitware ba famu byingi byona nibo wareba umusire bitware umusiri ebinkwinga emikamba ibyori ibisagazi ibyo tweta napia n'ebikabiri erimpa byingi ngati nyino pakichongo nyino nasuga napia ngai nakwa bitaka kamega tu nakihaho ati okukireza ibyo mpaho nibyo ndukoresa ibindi nibiswagara y'ebihimba iziba kweta bean husks ibindi chikore wajireba mwino kukire binkoresa nebinkwehingira kandi umushana kuba mwinji ntabora mukachemigogo ntya mukachemigogo michenji tabaramu amizi naguto yinira famu ko tukavestinga ko rwabizu byena nkeji byente kozi sinjiro tumwine mizi nco nani kubuza mizo byihaye konkana bwena kutukuza mu drought taga kutumara umucyana no shanga twafune kizivu cyamizi twasanga kugira ngo tuyinogura ganda mizi akwa no shanga mwizana basakorese domara 20 hatugaho hedomara 25 umushana zanzu nyamunonga nanobwire bucyana nongwe zanzu zinywa ongato mushana zeyongera zunya munonga hato ushanga mizo bwirwe cyanda gatuteganisa konka atugeza gutwa tworectinge twavestingire twoyesa kuganda ko tine cyo gukora no ugura kore ka advantage mu cyana no kugira ngo amatenga agara higuru hate na wagura ato je nanka expenditure balance ngiro mu mpaho kuno yarta ya material zinga irta amato bwiro mu mpaho mu cyana 2018 umuntu wantu juguze 12 kandi buta erta kandi butari bwirwe cyanda ntwantu juguzara 12 15 mwena anetu eturar 12 12 ne kubere ahina yemerera famu yaweje famu nyinje zutayayire neziteganisa ugashohera ahatina hinarebera kazizi ninga kashohera karukora bamo eje famu no jirebero ta kugira ngo eshohera zi enshohera famu ninja wareba nyaho nkatu kugira ngo ninkoraho nyinga ukukira munonga ndiho nyawe na no mukazi na nabana baba ari mu cyumuro twe na twatiyombiye bimpa ndeni na nabasigaza butukutora nabo abokorebera rente kandi ikintu cy'abasigaza butukutura nabo nabakunda ikintu kibakwetente nana umfeeding yitu inemere yitu kutaboramo bagita diatom ntugitaburo mu mere ni katujubarenka concentrate ntugitaburo mu mere iyo diatom is toxic binder kugira ngo butoa obukubasa kwa uri omunda nebuzwanza bura kutegana sente ninga muri zese kwazire musaireje bura kutegana sente kandi garike yamba hakutyamba izensohereza tukugamba akwente kuzukushemura amasha hato mu mashagayo enshohera yanagamo amahoro gayo amahoro nagafa hati chikumanyisa ensohera zicendera famu ekindi tugezeho kugira ngo tube tuyino buyonzo ha famu na no mwana na no musagazo gututura nawe na no mukazi na nyawe umuntu wo kuzafamu kakuza muyashanga amasha ntugiyaho tugateye tukugagera tuzakora mbayo gasi kandi n'ikindi tuyine bayosera tekwikiriza enswera tezukuzaho bayosera tezukuzaho hapana Eskureta zitakuzonisha ejo nanka chemistry mutin kujumanya konkana bakachingambira aba biogas kubajingambira na chipuruvinga na inarenga tuzuku akuba nagizo nazaho takuteka muhonshohera na biosera nashangeta kununga naniki atinashanga ngo naine nyamba akweno learning waste product yekurgo mu masha konka tekureta nshohera kugira ngo zizikore ki zizeho ati tuniyo tuyine yitwa tuyina kushira kwa tuyina masha kana na ece kinungo kinje kusanga kiri hacu kinji kicenderaho nwasa kutamo urengo uri mu kizu cyente konka kushanga ngo wataha rensho yana zeru kandi zirasta icyo mpozi kiba kitaro ati nzi yangwe ibintu ebyo mpaho so mbufunze ente yawe no jijema
kurjoro mbyo kuri byo kurya nko kujemero butagira shohera famu ngo tukurabira kugira ngo enshwera zicendera famu ati abantu yacu twazicendereza enshwera famu kandi n'ikindi okutwayombekere ikizu kitu cya cente kiri abit sorope kiri imwe ni cushuma mukace kugira ngo nenkari izu kushoza yo nizu kunyara nigenda tari kugira ngo zanyare nkari yagumeteramiriho hati kugendera kimwe tugicorrectinga tugikorese binde bintu ese kijuno kiyonja bwa nyuma yabwire okushiyonza umbwire bwenzura buri biri ntwantu cyoza namizi konko bwire bwo mushana gwatana ko kwa mukaga nuguheza nuguhwa tutakachitire mwe nanke jamizi awe nshonga ntwatubuzira bwo kuza kukoresa umunte tukuzagogeza hanze mwino kutana ko kwa mukaga umushana gwatanda kwa mukaga n'umuntu mukorese byerezo tubantu heyera burizo anto yeri mirundi eshatu uburofa burgamu konka tukutamiza kwa tutagini konko bwire wenza ntwati akwetankane izora mizi gaba twatwine minji hatu bantu yeri buri rushatu ntogisamo konko bwire bwe cyanda ntweyera chonka tukutamwe nankeje tukutamizi nareba uko wanorebera rente zawe uzinire brush yo gumana ushunshura nozikora ekicurreya mbarisa tukuchira kuchireba omugasho gwo kugira ngo obe nozagagisha na brush nekireto akini cyo mugasho gwacho ngo gwo ekintu kugira ngo nkorese brush ari kitweta bonding kandi itombantu ninyesiga kuchira ati nkabashiza butukuzo musaruni bana bakutega umutwe muno hure no bako batakatanche kumasajinga kongo mundi hata nanka machine akatanka kutega nono hure ubusinji abaza kumasajinga bakumasajinga nono hure ubusinji hati na yente oyino kugirebera nko kutwerebera hati umweno management yente hati tubantu je brushing aho nogira biho brush nono ukora bonding nayo uba nojinywana kandi ukijinywana ekore cyo gukora ki icyo kuba noyenda akumu kujuma sajinga mwene ne hura relaxed ne hura yabaje ya relaxinga ati ebaneberje kandi n'ikindi ati norihize kubyama icyo tukaziteraho aheze kubyama kawumati aheze kubyama ahamushenyi kandi umwe norushanga aronko urusharucerje hati kutukuba no juma sajinga gukoresa brush ati yempo ati uro ugo mucuco gwagiza gubangoragara ati gumeri kirini gumeri kirini naye gumeri je konga nichente zawe zuri kurebesheraje cyo tumaze arebukaje kandi bajyango na kawo comfortability no yongeza ha milk production katuze aha challenges za farm nobuzo bucyo bwo bugine omukuri senso ente za zero grazing uzo bugine omukuri sente za zero grazing ubwinji mukambuye no mukutanda ko myaka 2 nkutandika kwati niyo myaka 3 na mezi nkabiri icyo kubanze kaberi yemere kandi ubucurumuna hati nubwa mizi akwati nkagize ngo nafunda mizi agatakwa ikindo buzungu buna ubundeberemu arwo kushanga amate nagera minje munonga ati market yago yacendera ata bunubuzo ubundeberemu ubunde bunyinemu hariho ninja wari yakoma kunkuteza nanka ebicori bamba kunkuteza ebinyansi kunkuzo mu harvesting abaza kutera silage y'ebicori hatakoma ko nkategana sugwa amana gakoga bagarumachi hatoshanga umuntu uko nakubenitera tanzinka 20 n'amaresande hatoshanga wategana sugwe chompa konko mu zero grazing ngo buzobwe ati nko kugira ngo buzobwe ndwara ubutinku burebamo obuzubo kugira ngo nzitegana sugwa enshohera ubwo ati nkabufunda umbazi ukimenso gwo tugurumati wagamba hakizubu chamate ubwire bwo kushanga ubwenzura atabana gabage no market ninga wanoshanga akabanka hategesha hibuizira aho twine ntishite tukama kandi twine zindi ibiri iziko expecting ezitachikama kandi afa mu dutari twine mwendesha hejimba konkati noshanga arwo kushanga ubwire mu tukamente mukaga yatugo inamate minja go no kora shikanda katari atamate gakuba atecho ntutu atancire kutukora value addition amate gakuba minji akatare kacendera tanka gukora yogurt konkati yogurt yitukora twakafunde market impango akano retu njaware tujye mu cyaro tukiriyo tutandaka konkati kukirinzi tukora titwe abakozera yogurt yitu tukira gukora order umuntu natugira ati nyenda yogateti ne shukari tubanyo twamukora ati nyenda yogateti tumukora agenda guma nayo
atukonga tukashanga tukozere yogurt tujibikira hegumireho bana umuntu natera oda nyananke jirikanya yogurt tujumukora agitwara mwini turiyo tuyona akatareka yogurt kugira ngo nagabaga roho tubent tukorega kandi kinkumanya ngo umuntu yazo mu value addition akana akora yogurt tagaraka haguza amate akuba ebe ya yogurt amate ngaga gura higuru kukiraga ryo munankeje wanoguza amate kunka ntimangu mpora no kushanga nayo akwa nico kiroto kitu no kushanga ntiguza yogurt nyingi amate tukoresa make no rwano sote ngo hafamu yawa engo hafamu ninja wagezo wareba ku wagezo wano okutahamo ko kugezo ku disinfectinga atubaye security yanje hafamu no kugira ngo tinkwikiza buri muntu kutahamo ukuje kweri ndengo ha noro atito zero grazing tu gazeti njero mwanya gwitu atito noro mwanya gutukurisizamo foto 25 harigana na 5 no twine family no twine duka no twine mwini byo abantu bikorwa byona no twine next to hayena nkaye yemere aro gate bikuza kuzomundi gate yo kubanza wagera abaho no basabuta mangu ente zorumu ati gate yakabiri wako gitahamu no basakuta kumisha akwa ne suvire hati aho mpaho umuntu wizaine ngo ha ningo umuntu kugira ngo ha netamu te kuza kutamu kandi kindi ente zituzo kutamba tambura nizuguma hamba ha nuzuguma nizirira n'ikindi ntusyo bwire twozya umeza 3 tubantoze mu murundo gumwe so hafa mtokoresa mbazi tugukoresa munonga ati gens expenditure mu baze kacendera na n'ikindi hizi kubyama buru meza 2 ningo kwezi nkafunaho umuntu wa yurasirima mweta Dr. Kabanda yampaburo kugira ngo mente unsuke mu rayimu akwana wayinente zo mucuzo kandi kuna sicire mu rayimu ati ukushanga hari umuntu twoko tukutambatambaramo ututwargamo hata ubwoko bw'umunanka bwacendera na n'ikindi dato mwina nakugambire wogirisa zo bwire bwinji akwana ushanga ko karuma hante hatentena ingo genanke ngo hegize igumane shrinking ane banche iyo merga mwinte ku teku ya miengo hati no kutegana amagara ko muteyine nshonga tukuja ngo neyine nshonga amagara go muntu tuhereze entasiya ya famu yawe je yemerireta entasiya ya famu yanje teyine umbwira umwaka gumwe nkati ebire stable kongo mukubanza umuntu yanafutanga 0 kwezi ngo mukubanza nogiruka mu ogenda tereze kishana no tasiyota na nenshohoze hati ombwiro ubu none ushango mu kwezi turi umuntu amata esente tukubantu iho mate zonka turiyo miliyoni 3 ina abo no mbwiro bwenjura ubwiro bwo kushanga takusoza amate nyingi abo twansoza ngabasa ko garominye ko gatine katari ubwo ari garakuru 12 kandi no kwera average tinko yahiguru kandi enshoza yayo cause 70% ya farming is all about feeds kandi at feeds ezinyi tuzeyinire kureka no shanga twata munka percent 10 yo kuzukora ati no shango miliyoni 3 twatahize buri kwezi tukusozonka miliyoni imwe yonka tukutom feeds kandi umbiro bonire none ushanga buri kwezi akwa ari yo kushanga buri kwezi no jya miliyoni entemo umbwiro bonire no shanga buri kwezi turiyo miliyoni 5 ensoze ni ubwiro bone gumere constant ati tukorese zombo turi kwendera program ubutumwa bwo kwereza bwo gumire na kureba aha buhinje no burisi tukwendera program ekinkwenda kuhabura aha muntu okutureba bati abari TV West no kubagira ngo buri kintu cyona nicenda passion tokaza mu farming ninga tokaza mu business yona utakujikunda konko wo ine passion ejo business neteka kukora kandi nogiye mu cyo kwenda kandi n'ikindi nicendo kugumisiriza ekikumanyisa ngo nkato bwiro butwina amataka macha bingi kandi ntwendo kurisa kandi abantu population yongera ekikumanyisa abantu nibenda mashita agutukukora hampa nibenda yogurt nibenda mate nibenda bayosera kukoresa fertilizer ninga kwa parengo muratwiniza naone basa kwiza kumbuza nimbagambe kugikoresa ikavura ikakuyamba ukoresa bayosera ukagira isempu ngo kugikoresa hati ibyo mpa abantu babyenda konko mukubyenda oyi no kubikoresa umwanya muke ikikumanyisa ngo niwe nakataka kaci no basaka koresa ufune ibyo mpa so nyabantu nimba habura kugira ngo oyi nako harakumanya agambire hondi izo
kandi omuntu yakubuzaho obwengye otakabura kumuhabura hakuba ati nimbasa kugira eki nakuhabura kandi niiwe ine eki orikumpabura tukafuna ihanga rirungi ekyo nikyo nkubaasa kubahaburaho. Yebare munonga kutayisa famu yawe yebare yogumire nanye aha program obuhingi n'oburiisa ningira wayega ngu okugumisiriza na n'okukunda omurimo gw'orikuba nokora nikyo kintu kikuru munonga okukunda ekyo oriyo nokora okukunda omurimo gwawe okukunda oburiisa bwawe okukunda obuhingi bwawe n'ekintu kikuru munonga wakora omurimo otagukunzire mazima ekyo orikwenda torikwija kukiihamu. Omuhereza ndi Prudence Kampurira kandi nabanyine Asaph turyaheebwa aha kamera turebane orwa kabiri orukwija shahina z'ekiro kandi program egi naije garukamu orwa kabiri shayitano zakasheshe rara kurungi.